มุนตินกำตินาคุกิจาเตหอเจ้าเสียนบอนชาววินจิงคับฮาอลฮาดิเซมเบอร์นิซิมสมเลนีวังโฮมนีทัร์สเดย์นิคุอินจงจิงกัทุโซงไอคิดฮิตทุโซงไอเตาฮิตอังเลกันบาลูป KKL กิตีกิลอยคมนักขัดินจานิมาซาอลฮาดิเซมเบอร์นิซิมสมนิคุจนเพรสรีลิสขัดหินโซโดอนาวจนรีไทร์คอลเนลเนกเตอร์สันจินบัมจุงจังทูฮอลเลex-inspector sagapam ibotom bisingin service abol hon sunga mai theiting noi mi ho mi tamta atha thlon a hidan thu ho chule ziribam gam sunga thlon lai chun mi thlam ho athat thlone tin aphong do ovin chule SI sajahan le mai thei mi gu bhojong ex-inspector S ibotom bi tha hidanin an phong do ovin sukit le chief minister N Brain Singh Jong hi RPF PLA overground le advisory board a anapang a hidan thu ho le chuchi thingnoi mi hon RPF PLA hon atosot jeova chief minister panmun analo hitin chuchi kanglei kanba lup kiti KKL ti akimin bo ho chun an phongdo win chule chief minister pan apanmun atha kang nom lo zin kol thunei vai pu ho to akithu win meile ho le ku ki ho ki ka agal pi an sodo sa hitin an phongdo win chuchi mi thum hon nector sanjin bam chule ex inspector sagapam ibotum bi chukhitle chief minister N Biren Singh Thatho cho dangka laksom na che kipiding hiwetin KKL kiti kiloi khom no chun an phongdo vi hichi kanglei kan balup KKL mina ki sudo chuchi press release chungchang chun social media la ho meilei hon selisa tamta anei tawin meilei CSO khat kanglei pak kan balup KKL hon suhthengna khat an sodo payuwin hichi kiloi khom na KKL kanglei kan ba lup ho hi Manipur state government in hold the ovin lang got na piwin tin aphong do win chule hichi holoi hito kanglei pak kan ba lup KKL hon imacha ki guizop na kanei po vetin jong aphong do vi hichi kanglei kan ba lup KKL holoi hi Manipur do hola a khat hi vetin jong kanglei pak kan ba lup KKL hon aphong do vi chuchi press release chungchang thua chun Manipur state government in imacha selisa ane hi laiwin thula lowa akoyo hidem ahi lo le boy pi kham asa lo zong hi mai the hi ahi lo zong le agu aga la cybercrime ho akul sa zong hi mai the hi mai le ho adi a social media user hon wang chuchi thilki bol chu bol thu hiding in aging mo vi hichi kanglei kan balup KKL ti akimin wo ho hin tuma sangjep jong chun hi dobang deudan thupon ho hi izat ve ham khat an sodo sawan hitai security force hon kangoi district tingkai khulian akunin galmancha atamta anamanda uvi galmancha amat do hochu 9mm carbine machine khat le magazine khat single bore sniper rifle khat 9mm pistol khat le magazine khat number 36 hand grenade khat tube launcher ni le 9mm meichang ni chule redo set khat anamanda uvi Manipur Police All Center Force ho chule Forest Department ho chukit le Executive Magistrate pan na in Ukhrul District sunga kanilei ki bol ho sumang na dingin pan na satain analyzing ovin tangkul hon kanilei bol ho tamta anawat hapi inungvin Ukhrul District Phungyar Subdivision Litan Police Station Hope sung mapithil mol chung la ho a kanilei ki bol ho cho Manipur Police All Center Force ho chule Forest Department hon an watla pi kitaw vi mabithil mol chunga kanilei ki bol pari somli lenga 45 acre wall an watla pi uvin kanilei bol ho pasal mini zong an manvin achung hlona FIR first information report an sulut uvin khulchil na neiding agotaw vi police on amat te niu chu let kho hau kip kum som thum legi to sem go thang khong sai kum som thum mi a hi hloni ex-Manipur Legislative Assembly Welfare Association hon a member chan khom piu pu thang million kip genin thina tu na chunga zani Wednesday ni khuchun alunghem pi nau thu na phongdo win pu thang million kip get hi kangpo pi assembly constituency akona livezen MLA an kaido ahin sangkhat zako som ko lenga sangni le sagi kuma MLA an kaido a cabinet minister ahina bana Hill Area Committee a Chairman Jong Anahin ata asada mon hoziin kumsom sagi lekhat thling pan bemin achi sa or ha December ni sim som leisim ni chun anamuliam tai
XMLA Welfare Association of President BD Beringin alunghem pina thuho an phongdo in ex Manipur Legislative Assembly Welfare Association hon thigal na in dangka sangsom thum cho pu thangmin len in sungmi te ho na pitaw vi Myanmar gomsung San State sunga nong Kyuk Township le Lok Sok Township sunga Myanmar junta sipai ho to kidojing Danu People's Liberation Army DPL le ho cho junta sipai ho to achi sa November ni sim som thum ni khwa kipat ani kap tu pan hitaw vi Danu People's Liberation Army ho cho Danu People's Liberation Front ho amwing hiwin sang ni le som ni le ni kuma ani kiput do be hiwi Danu People's Liberation Army hon Myanmar junta sipai 292 Infantry Battalion ho to 349 Artillery Battalion ho cho anabulu hi ni somsung akikap tu na wachun Myanmar junta sipai ho mi som thum le li velin thina anato vetin DPLS spokesman ko among kitipan phongdo e nong Kyuk Township sunga Myanmar junta sipai 354 Artillery Battalion ho to 902 Artillery Command Headquarters cho achi sa simpatni Monday ni khuchun TNL ho to DPL hon anabulu na wachun Myanmar junta sipai ho mi som ni cho TNL ho le DPL hon ahingin anamanuvi tukum sang ni le som ni le li January lasunga kipat Lamasa November lasung chanchun Myanmar junta sipai le junta police ogoma mi zali le som sagi lenga ho NUG ho hinga surrender an kibol taw vetin NUG government in aphongdo vi chuchi Myanmar junta sipai ho le junta police ho la a mi za le som ko le khat ho chun agalman cha ho puma surrender an bolu hin galman cha ho puma surrender bol ho chu sumle pai tam ta an piu vi achi sa kum thum sung chun Myanmar junta sipai junta army ho mi sang thum le jasagi to junta police so mi sang som le sang khat chule junta noya na tong ho civil servant government na tong ho mi sang som le sanga ho cho national unity government ho hinga surrender an kibol taw vi Chinese government in Myanmar gamsunga junta do na agal boljing nam sipai ho na sata agi na abol nunguvin Myanmar National Democratic Alliance Army ho to Tang National Liberation Army TNL hon junta sipai ho to peace talks chungchang thua ki hona neidingin China khupi Beijing khupi an zon tawin thingnoi milin ta ani MNDAA hole Tang National Liberation Army TNL hon Myanmar junta sipai ho to peace talks neiding agon nunguvin Kachin Independence Army KKL hon jong Beijing khupi a junta sipai ho to peace talks thua ki hona neidingin KKL hon jong palai an sol tawve Chinese government palai hi na a peace talks chungchang thu ho a ki hona anei o hi Kachin Independence Army hon Kachin State ba mo khupi sunga agal bolo an zomjing vin chutokel hon chun ba mo khupi sunga cheng mitham hon ba mo khupi sung anada hlau vin zamdo tawve Kachin Independence Army hon ba mo khupi sung hi all ha December ni simli ni khwa na bulu pat o hi ba mo khupi sunga hi Myanmar junta sipai ho Headquarter lin ta akhat Military Operations Command 21 le Infantry Battalion ni Artillery Battalion ni chule Medical Unit khat le Engineering Unit khat umahi chule thuso ki mukhat chun seina Myanmar junta sipai hon husung veng sung abulu ding thengole chule in le lo ho ha thla ding ago tengole khamna thei ho adi a WY ho chu alam kai ho win asipai ho anene sa jiu hidanin Myanmar junta sipai ho kaya state sunga ankiban ho chun chuchi Thuphon ho chu an phon do hi Russia le Ukraine galin Ukraine sipai mi sang som li le sang thumin thina manna tu tan chule Ukraine sipai ho mi lakthum le sang som sagi akitong kha 18 Ukraine President Volodymyr Zelensky na phong do in chule Zelensky na seina Russia sipai thina manna tu ho akitong kha ho chu Ukraine sipai ho sangin atam zo ovin Ukraine gala Russia sipai mi lakhat le sangsom ko legate in thina manna tu tan sule Russia sipai ho mi langa le sangsom nga akitong kha taitin Zelensky na phong do e United States President ninga thendo a Donald Trump in Russia le Ukraine ceasefire ane hlon na dingin an het sa in sule galkido te ni ki ho to sa na ding ki ho cham sa na ding to ogun ki chi tha pi loi ding hitai tin jong Donald Trump in phong do e Donald Trump in a seina Ukraine sipai ho milak li athi le ki tong khan tan sule Russia sipai ho jong milak gup
thina man na tu le akitong kha num taw vetin aphong do e chule Donald Trump in asai na chen Syria President Bashar al-Assad azam mangtan ama anaki thopi jing Russia in Ukraine gala Russia sipai ho mila gubdi chet acha nungwin Syria gam sunga Syria President Bashar al-Assad ven bidding agod lowo an hitai tin jong aphong do e chule Donald Trump in asai be na chen Russia le Iran hi gam thasam ta so do taw vi Russia hi Ukraine gal ji a thasam lo hi taw win Iran hi Israel ji a thasam lo hi taw vi tin jong Donald Trump in aphong do in chule Zelensky le Ukraine in jong hitobang ngol hoita agale tol ho hi ngado loi hen tin jong aphong do e Zelensky in Paris copy a French President Emmanuel Macron an kholim pin chule US President dinga thendo a Donald Trump jong an kholim pi in a kholim naw chu alo thing khle jing etin Zelensky in aphong do e Russia in Ukraine gam sung buluna a galman sa an sata ahin man sa kidingo hidanin US government vai pohon aphong do uvi Russia in missile asim do tha ho Oresnik hypersonic missile ho chu Ukraine gam sunga test bol na anaman wahin Russia le Ukraine gal sungin US government in Ukraine te chu dangka US dollar 62 billion som gubleni galman cha hole adangdang ho a kithupi na anpe do hitan sule US President Joe Biden in apanmun adal ha masang US President panmun adal ha masange ya US government in Ukraine tepi dinga anakitep na sa ho US dollar 20 billion chu Ukraine tepi do ding agod o hitai kiti thu so isan hin kichai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin ni kupha